Te Tino Whakamuri kia Anga Whakamua, a series dedicated to sharing stories from Te Tai Toke Rau whānau about their own tupuna and kōrero tuku iho of Te Tai Toke Rau. Hoina te pai o tō tāua tikanga. Ka āhei te tangata te whakarereke. Nō reira kua kitea kua rangona ki runga i ngā marae o Ngāti Hine e hoa. Ki hei mātou i haria te tūpāpaku ki te marae, ko reira tangi ai ka hore. I tere ai te tuku ki te whenua. Kia kaua te nuinga o te whānau e haere mai ki te hui, kia tangi mōna. Kua whakarereke i taua taima ki roto i ngā tuhinga, te mahi hariru ki roto i te tiriti, ki roto i ngā toa o kawa o Moerewa. I kite atua hau i etahi o ngā tuhinga a tōku tupuna i iaia e hoki mai atu ana, e hoki mai ana mai te wā kāinga ki te ki tāmaki makaurau, ko taua taone koe rā wāhi katoa kei roto i tana rohe pōti, ne? Iaia i hoki mai ki tāmaki makaurau, ki hei ia i huitahi me te Māori ki roto i te whare. Hei tāna ko te pai o aua hui, ka tū ki raro i te maru o te rākau. Nō reira ka pānui au ki waenga nui ngā rārangi ka kite atu e hoa, kia kaua e pā te mate ki aia me te hunga ka tā mai ki te hui. I te mea kaha nei te hāhi mihinare ki roto i au me te hāhi moromona. Nō reira horekau he take mo te taha wairua ki ōku ake o te wā kāinga. Engari, kua kite atua hau i etahi kōrero i te wā ka tanu mea te tūpāpaku, ka tuku nātu i etahi, harai te mea he rongoa, engari, he rau, he aha tūraini, kia mate no atu tēnei matenga ki roto i te whenua, kia kaua e hoki mai anō. Nā rawa au e mōhio ana me he mea he mea hei kaupare i te mate nei, hei aha atu raini, hoino kai roto i ngā whakaaro o oku mātu o oku tūpuna, ko te hiahia kia kaua tēnei mate e ara mai anō. Nō reira ka tino ko ngā mahi o ngā tuhunga i taua taima kia tuku atu i enei taua, enei tapu o te wā kāinga ki roto i te kāwhena, kia kaua e ara mai te mate nei. Te Tino Whakamuri kia Anga Whakamua, learning from the events of the past for the oranga o Te Tai Toke Rau.